ponsi maloloku kuk nang uban diuluku reung nang holi-holiku gale sude pamataki dang besai huparsita leling ari-ariki. Samudo, Manaxion, Mamako, Tinong Namion. Naramami kerja nami, kamu nama mga turun acara Tuhan baru na mga pumahami asudo. Tersoni mapatapos sekan. Itu kami salunda o param. Tungu dijawab nomor sanga pon. Roma kaula ulami. Ala biya po kay mga kotarion. Jabu na sa pinukan tangamon. Kami manginom na tamatari bata. Ang diyak matiba sa tikyon. Mapamadihami hagabiyon. Mapuasa ngapon. Dos ngiro ka. Pagkatit kinangiro. Kami sila na tinggal mo denong. Naposo rabi. Kurang rabi kami diadat.
Alai masih oleh kami cara pakirimon. Totong salami. Mga lulu to tare bata. Asal ilio di kami dos niroa. Tarmo ma di paparan di putai. Opo tari. Dos niroa na marula-ula baru. Ina marhamarangi. Dot mabiar tu ula-ula dot tu hata. Jadi dai nong. Om maru-maru mam nasa bukan kami. Tinggal maham di son. Ora mau. Madapat tu Tuhanmu. Ima so hata padohan sa kami. Kita banyak kageleng mo besa luna. Ini ulat ta. Lima di bagas nomor tuan. Alani pasata mi majuan no perjulo tu iboto nami. Ito si Efraim, manang nadot ito si Alvaro. Nang songoni untuk lai juga. Baru namang ihukma tau dutian na tuang ginami babat sinili. Manang nadot ang giburu. Baru nyan non kami ma do tu jojo ate. Baru songoni ma rasa ito. Tadi na katulang nami. Buwe rapita di son. Madi na mangulahon parmopoon ni dainangon. Jalanu nga masuk be ibana. Tubagas naso pinauli ni tangana. Ido harapata. Anggo inganan na hot. Ima inganan na pinaradin itu hata di Banua Gijang do. Alayang ko inganan na di Portibion. Na lahosalpu. Jala tinggal honota. Jadi molo di pamasa pe ulaon parmopoon songonon sada soso-soso maon tu hita na mangolu di bagasan tikion asa panatapata unang maholan di Portibion. Ay molo makirim do hita hola di tanoon jolma nadumangol mahita. Alay nunga di paradi tu hata Jesus Kristus. Ima inganan na hot sa bulon ito dita. Dobay di tradisi ni habata hota akadamang dainang tapatupa ulaon parmopoon jalatusima tatustus pardalanan ni ngolutaon kasayang giat ma di pasu-pasu Tuhan saluhuna ulaota siya na mamuka di bagasan botarion sahatuna laho manaruho dainangon tuinganan para sato kinani lani masitangianga mahita saluhuna songoni makanang na tua-tua nami tulang nami na Roma no potami tu bagason na rabdo hita sa partinaunan di panading ni dainangon alani tangya ko kamu mahami tulang na tulang ng saluhuna di bagasa tikyon asa boy hami geleng ni dainangon mardos ni roha ya jadi molo didok na tua-tua sian pudina do idaon bohado uli niaka pinoparna molo jabu sia jolo alani harap do rohanami tung tanya ko kamu mahami tulang na tulang buat kamu hami di bagasa tanya muna asa sisada rohami asanggiat pinompar ni na tua-tuaon gabi boy saluran berkat marguna tu na humaliang tarlumobi ma diadopan ni tuhata so mi manang diaka bapa nami boto nami narapi tadi son masih tangyang mahita bapa itu akau manami di son sai di dongan itu hata mahita imana boy pasahatami hata mauliate di Ulaota Botima di Tuhata alani asinyorohana bui hita mengulu tarlumobi sude hita marpungu di bagasan inong na di haholongi di apalat tikion jadi parjolo kami mendok mauliate di akatulang dohot among medison alani
perjumpaata bui ta laksanahon tama sukan inong di Jabuna. Jadi atas dukungan sudah terlemobi di tulang among bui kami sudah keluarga adong gogo nami pe marlas niroha alani sudah namar pungu mendukung mangalehon di kami poda na terbaik di kami terlemobi di Jolonari. Jadi holan lima kami pasahaton di akasude tulang ngot amang holan hata mauliate togo kami ajari kami Songo kita madok modate to mata perdigan basai. Siala di papunga siniruhana do hita boy hipas. Boy hamu akamang akainang ro tu bagas namyon. Ina marsala matutu di nang marujungolo ang diku nagar na sarpi. Ina formima apala di tikyon. Ita papasok ma iba na tu maruma nasopinak kena nasopinukan ni tangan na. Ang dia matutu rumah-rumah nang ningan namo nang di opungi Jonathan las maroham mamakyong nung ngaro akahula-hulata law manaruhon jabu nahuli si inganan mo sa liling na jadi tuksongan ni kaya mang pangalusin namin di hamuna di pasu-pasu tu ang makamang atanan yung buti na kinasa ni di bata di tonga-tonga ni Murita. Manido itu perjulo marsakte bihami marsoba sa puli jari-jari pasaku sadar si majujung. Talanyat ka burjuni hamuna hula-hula nami tulang nami at tulang nami nangakalay nami dia pala tikyon. Ima na marsyala dia pala sadaryon. Batari na ringgan nauli na umopo na tutuon. Ima tubagas doot jauh-jauh na sa pinukan ni tangan na. Di sialani nang tardok kami mangna di amuak kaula-ula nami holan marsob baru kami naboy terbaik kami tabar patupahami tuhamunak ka tulang nami nang salbu nama di amuak kaula-ula nami sayang dia ma tujulan niya ron di paninggalhon ni natutuon ni ma dainaw nawaholong kami nataholong di apalatikyon di pudian na tuari marsugot sa luhut na kami akka pinapar na root ng kagaleng na buhay tutu kami gabi maniru ng sangoni sebagai contoh di tengah-tengah ni keluargaon terlumubi ma di tengah-tengah ni akka na humaliam ng sangoni ma terlumubi sobat akka hamuna tulang nami sa luhut na alanido tama tutu donon nami di ulot ta dia pala sadaryon lima di botaryon sayang dia matong Panginoon nami to mata na martua di bata gomos do Panginoon nami to makatulang na tulang marsabahami sa buwak kamu hami di tangyang muna sayang dia matutuga be anak si patujulon hami akka pinoparin tutuon anak sila monirohan ni di bata nabuhi maniru jejak ni natutuon alatakas do na upati utami selama marnatutua hami tubapa na hinado tuminengon yung suarong do na sotikos gabi situruon walang naringgat do situruos yung natutuon alanido ng sangoni di hami sa luho ng kapaparan ni natutuon sayang giya madipudian niyari natutuon nagtaba maka pasu-pasu taba maka ng sangoni las niroha nangaka anak parpangka tujulan naryon nang sanguni dok katulang tanya ko kamu mahami akka natulang nasabuy dope nabuhay tarpatupahami laho manong bahamu dia mo karaja nami dia kaulaun silas ni roha manian nabuhay terbaik kami silaun akalas ni roha na siya pasu-pasu na siya tuanima si ulawanot tanian doman yan akka nasongonon di tonga-tonga ni hami akka paragilang muna Tokoron yan natutuon mga sa urmatu kami tuhamuna hata sobanami tuhamu akka tulang na tulang
sa itu hatta ma tong na mangalehon ka dalam ni pasipasuna di tong-tong ni mulita so ngoni mahata siap kami moliate ma di kita moliate ma nang dito hatta betima Malate, tutuhan tapat na kapasa. Siya rili hado de hita, mahay pason. Ima tutu na padop na boron. Alani tamahita malate. Jadi songoni sawat na boru. Udah kon hani sawat ikata tu na boru. Dang dibagi badang bube ala dibagi sahalang. Bercuhir de na boru. Sampai na lau bor hatto tusur ko hasonangani totong do ni beko bercumi nang pola loja pinopar pature-ture ho alani toko si halas choni tu hatta pas megambasa jadi selamat jalan madi ho na boru selamat tinggal madi hami nunga di pamasuk pinoparmu ho tu bagas tu jabu-jabu na so pinukade tanganmu mulai sadarion mulai yon saitaba maakasilas ni roha mopo maha habisuhon lumobi nang hagabeon di pinoparmon sudi na baru tong mamangino ho tu hatta nakasalami buro mangino tutuhani asa dari dabay kapasu-pasu na sumurungi tu pinoparmon salu na baru ba pairon nami tu salam ba pasa dabe nami tu surya ka amang muna perjoloi dan baru selamat jalan madiho selamat tinggal madihami jadi bolo soal pribadi tersedia na belum masuk rumah sakit kebetulan di Medan tuh. Jadi harus suruh dia buru dia pasti pondok na pukul. Jadi buru dia kabar tinggi dan orang memang karai. Ada pada situasi saya tahu, saya pikir udah buru, dan ada orang, kalau lan hata dan ada itu, udah kita ngombe sampai dulu kau dan makarai. Kalian gua saya si marolongi saya di bereng berdua, saya bergerak-gerak go, dan go udah gani dan buru, tidak, saya nanti halau buru bereng go, situasinya pada saat ini. Jadi budak kan si Bonggor pikir mana buru nggak berjuru lau. Jadi orang ketemu dia prinsip orang itu tidak berhukum bagi penggorohan. Situasi memang dipikir aku binatang main nasi sobat ni musik. Sebelum aman udah berjuru lau di luar negeri tak hormat. Jadi saya kadang berpikir saya jalan kuat mau mengerohak agar kini nak berukun suruh rohak dia maka pasu kami kami jadi tinggal lomu cuma matungan kami serius lah Ngabe roh saksi kami kalau kamu yang atas. Jadi kalau sido yo itu sok kami berdalam gua nong marja mulai baru gain orang nami selamat jalan lagi. Ya pada saat itu bereng dulu sekali. Ay kalau seorang bertiga ay labak pero may marujung so ato tok pinapar ba so na tok marujung tok so matang yang kita di bagasan botario dalah upat kilalahukan asim do tolong na hutaro kami buhan marku to kan bagasan berenang. Atas sudah sepamotam dari Tuhan pertemuan Nabi di mana berdua marujung di kota nami di mata bor. Tuhan masih ada di apalagi umpasoma. Baik nak kopar
Matahari tidak keluarga. Marja mulai paru di bawah namun. Marjima juga sidahan. Empat bulan holong rohanian sudah nama manusia baik. Asa Tuhan tidak kembali rapat pas baik moko. Tong marhite ada Tuhan. Ang Tuhan itu hadapan. Sangkiat mak pas-pasmi mo pemain pagparing iwa pengayon pagparing. Diyan ada Tuhan. Habis suhon, habis taran pagkari naman yun. Songi manang Diyos ni Roha nang gat kadalan ni Pangalaman. Pasrohan namin ada Tuhan. Tangyang ere-heret nga niyon. Inugot na namin o perjuno marujungon. Nagabis perdohoton ba nung yang na sa Tuhan. Tuhan gudang doon sa kapiruhan ang muron namin, ang muron namin. At kepada datang namin, kepada datang patah kita kari musuh nalaw pas hari-hari. Tunggu doon sa aton namin. Asa ko manaman duluan hindi na sasakta ni Tuhan namin. Kumana-manangan na mga dara-dara sa amin. Roy, masudi pa mo rin namin. Asa magdalan daw ni musuh. Begasan kasing Tuhan. Pagpulang. Tungan ni Tuhan. Begasan pataryo ang puruhan mga sombatorio kan. Aslo ko mga perdosa ng urang Tuhan. Rupon ko ng rumay. Saya sa mga lalim ko mas pasun na nagsasabi. Kung makikita na Jesus Kristus ko ang namin matangyakan ko, talo matangyakan. Amin. Kuliah no kasauta. Baru hula-hula. Siya nomor 270 siya. Pasahat masudina nahinol sohon mi. Judi bata Jehovah perdinggan basai. Ay guru di iba na do tano dohot laut lan pedita hijol marohana do na saut. Kon hapusan Jehovah di Batam. Di sima dapotonmu sinakap ni Roham. Arong gunana nakpeholsoan ho, tangiang dodalan na asa taruli ho. Ima di parmodingi inangudon ima diulon sormatua
nakaning tutu nga tahu ulaw be ulaw pertunggu rajau ngadingkan jala satulup pita do akka rajani huta rajani rongat tubuh suang songoni ma rajani ula ta sianggit matutu di na pasai ari-ari ni inongon inong natao longyon tumarsugot say tuhat tama na mga ramoti hita say tuhat tama na batuluson nakana sinakapan ni rohata boy dinggan ulotay di hari marsugot. Jadi di aka hamu anggi doli nami. Semudah-mudahan matutu boy hita songon na tabang idon hita terlumbu ma seluruh na paparan pus managam. Boy lam tarba sadaro hatta boy tamar tukul-tukulan khusus nama paparan ni hita saluhna na mangulaun ulota tukpe songoni hata jepek hata na boy huruko kami mau liate olah ni ba di tabay Marsiala may tutu. Dinong marujung ulu sada ina asan hita. Talumumi masya paparan ni upo siatar. Rohamu hahaduli nami. Songon na mangalian hata tugar-tugar. Manang hata. Silehe-lehe tu hami anggi duli muna. Hami betong aduli. Totokai mangidu tuhamu asa tangyang mas tangyang ama ita. Ala tu marsugut acara tak kaharuli. Hamudo tu talatak, hami tu lutuk narapat mangulah do hita. Indorah nami. Untuk anong dupen horak sahat. Tomok karsi rajani hadul nami. Nigo kodo jojo nami talungu ima toka wurta. Hau mana napasahat tontu nasida. Asar paktiur do dengan uloni to acara marsugut. Sidok putih hami asa dapat komisi mareda. Ale amanami na diba nagijang, say pinarbadi ama kwarmo, say Roma harajonmo, say sa maloma ni roham diba no tongosong na diba nagijang, leon matuhami sa darion hanguluan siya pari, se sa madusanami songopanesanami, di dosa ni dokan na mardosa tuhami, unang hami togiyot tu pangujunan, palua mahami siya pangago, ahor na puna harajaon, dohot hagugon, Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhan ta Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran nito di parmedia ma namat dongan hita. Ola niyon rodi sa liling nililing na. Amen. Alang-alang deri dangi. Olo. Dapo. Toy mak. Hido. Olo. Alang-alang deri mang alang-alang deri. Hido. Olo. Hido. Onna mara.
Sai patogu rohaki ale Jesus tuhaki. Sai patogu tangan mi au di pada lalaki. Bolong do tangan mi au di pada lalaki. Mololoja abdison pargogo yau totong. Mololoja Togupe o tu surgo i muse. O togupe o tu surgo Siang hami dong sauta muna. Roma dapat kamu. Dinang baru zungolu na boron. Lao manukoli pikiran muna. Jubulu pasaton nami sian hatan itu hatta. Rohani zolma marsakap dalana. Devatarong kabatutulakana. Do namar lapata di si sakap muna niyan. Sakap tak. Pola do dibuat kamu marubat sapi satu bedan. Asalau gajang umur. Alay naksakap tayo, naksakap mo na eh. Sakap ito hataro. Nasaot, di ba sa tikyon. Di naong marusungolo na borod, di arin ako selpuy. Si doon namin ito hamuna. Lumobi niya. Di hamuna. Anak nga na boron. Dua. Boro na dua. Malusong na pribadi. Tuna boron nang topong si Jonathan Nainan, si Donok ko di hamuna, anak ngina boron, dangarong di bottom man ng dia. Lumobi ma si Donok ko nang dison, marinang ba matu sir, songo tarhonot te, songo nya kapertuturan non. San hahipa sodok masin roh-rohita di buga satikyon, ima dina pada-padop, bakeni atana sauruma tuaun. Dison akalay akaito roro hami siadong asabitang menenerimis dua bumana semorop di paparan ni opung junata boron di hamuna saluna tuwa nama anak ris do boru optik tarop mati itu asapaka ma surya duri tu siya matong mangalaka paparan ni opung junata boron saya tu sima dapotan persaulian sa solusa matubatian nunga sahat hudoko kami hata songon apolapul tu hamu paparan dia pung junata boron nang diari marsogot asim rohani itu hatta sahak mamu horas jalagabian embat itu disok kami yang dong asahuta ni inatan nang jumulo sarumatuan asahuai kami mazo songon odas nami songo persirangan di inatan nani hawlongan nami on impang pung junatan boron asa siajur mula-mula, siajur mula topa. Baik damang magodang mula-mula, las parung matu godang soba. Badamang lah. Lahoros di salu na paparan ni opung Jonathan Boron. Nang mga liat kami amang namalo nami. Asa liat panggabian, liat parhorasan. Di saluhu na kami namar dong asahuta. Beda mga majo godang liati.
suara ini. Sahuta say toktong madiramo di Tuhan. Tatutu mate. Ba mamang dihamis dia tilas paru matu godak hasahatan. Padang Natutong do, pasaton nami Tuhamu, ima Asia, songok galang-galang ini tuan nami om. Las biar sadari om metutu. Pasidukon hari-hari ini tuan. Tuhida akan berdongat tubuh, ale-ale, dongat sahuta, terlungu ma tudah hulata marka lugat teruan. Ima nani dok nanjada ima sukun raja nami. Gabi batutu
diulang ni hasuhuton ima parlau ni inong tak nataholong ni jadi dison rodo kami dijojo muna kerajaan isu nami ima nalau mangulaun sulom muna sulota di babala diobason ngara dewi kami amang su nami ama sulon nami ama Asabor kat kita ima dinalaho dinaw kasabta mi hasyay asalao borkat kita dinalaho manapol dan jolo masatu ni kerajaan isu nami dison di batu bahamu mro tutu boras pir do napuratiar sok somorima piso alasan maridionon bonan isu nami asa pirmen napoki bol balu mabat salongan pirma to ditabe luzu ma akabat cawo tarro somoni dison di napuratiar tiarma parhorasan tiarma ulonta di bagasa sadarion ima nabasilukon ari-ari ni inong natahulong yon somoni dison piso halasan las piso alasan ima tutu nalapak yon nami nalao manapol hasia na binasa ni ang gidoli nami itu kami panapol muna masih angkat matutu piso alasan nong boyo parkunau kami nalao mangulaw nulota ima na manapol hasia na binasa ni Raja Nisu Butima songkok masih uruk tu bea-bea horas mamusu suak somoni mahami nasi naria matutu jadi kalau mamusiki asa borkat kita patudu rajema di diro hasia naneng sui paketai amang padenami asa borhat kami nalau mandawotok kasia nong asa sobi nata pakai serso so asa mendang ma musin naupar tusi di pertemuan di Inongto wa angidoli Raja Nisu nami sapol mana nami sapol mana nami
Ramanda maita ini ro. Blok kejuan mi usaha. Tes. Lo. Kalau magkaliang ini jojo nalani nong disabol siata na pinatuta masa anak kan itu pada nalani Ramanda maita tuluhali horas. Horas. Ya, langsung ni mau rasa. Ngabe. Jadi mau dulu dia lawan